Visoki gosti izrazili su divljenjem prema Studenici, jednom od najznačajnijih srednjovekovnih spomenika kod nas. Posebno su bili impresionirani kombinacijom stilova romanskog u skulpturi i ornamentici i vizantijskog u plastici i arhitekturi. Kulturna baština jednog naroda je veoma važno da se sačuva, a da nema veze gdje se to nalazi. Jesi je to crkva u New Yorku ili u Chicago ili tu u Studenici. Zahvaljujući pomoći Ministarstva kulture u poslednje vreme, na Studenici su izvedeni značajni restauratorski radovi. U planu su i novi. Ministar za kulturu i informisanje Vladan Vukosavljević posetu visokih zvaničnika ocenio je značajnom kako sa aspekta upoznavanja svetske baštine u Srbiji, tako i za jačanje i afirmaciju kulturne diplomatije. Ovo je jedna u nizu prilika da naše kolege i prijatelji iz inostranstva, diplomati i ambasadore upoznamo sa onim šta Srbija ima, da vidimo da li možemo i na koji način dobijemo i neku pomoć ukoliko nam je potrebna. Ministar kulture Vukosavljević najavio je značajnu pomoć našim spomenicima kulture iz dva izvora, Ministarstva kulture, ali i međunarodnih institucija i država.